Cıvartığına tımlı dühen tuman olanı borgaşıyda, örgen sulu sürülüyde, çoldan sulu çalıyda. Sağasılık üylür tüyle, sargılanna bugün manna. Döktür serin törüt çomu, erkeğini hoçatunlu erçimler ederit çada. Bugün manna, bastırdan bastırları çestir, ödüyor gümmüt kız koydu. Günde ılcıklar, ıdıktamallah bir bölü aktardır. Modul arasıya onunla sağa senin örgöyin ırıtına. Bugünkü günü sağalır bıdın gömüller. Bu kabarı durar gıdıgar gördüğümüz. Arasıya norotların nehlistibelerin sağa sergeri iye sılından biger getirdi bite. Sılısında da arastahımda soциальный, экономический хайсқаларда onu dege kulturnay, оқсыстыванай қамсағанларда ұлыған тәрәхінлер ұтылғында бар. Сақа сударыстываннаға сүйіз сылалара түгір олықтамыт кердейін көрісті бет. Қағала сылуғар ұстория неhlistibетін сыла бір сәргектік үтіе тәрәхінләқтік түміктенне. Ağın erersin bulup, töktür nehliyegeri bir beliye sılınan bolla. O kurduk bızılga, sırıkka kirbet, kollatı seliger manlaydı, sakalar ılıqtara dörüptemide, 215 sılın töktür Почтовый станцияda dörüptemide, 106 keskil komuz norot ansambıla terillimide, 35 sıllar gerek erkislerin beliye tertibit. Kündü doktor. Olaslarında ılcıklar. Bugünkü günge, eğer tıl barar, töktür nehlege municipalne terliği bahılgar, Bagdar'ın yurgun ola keskirge.
üretте barımızıgar erek kümün eme gösterdi. Bilgi elbette hayıstağa Cumhur Sergevit setihilendiler. Beylerin bu cumhurların, dağanların, üvelerin, kamlasların sayılmaktadır. Onda setihilendiler diye belirledim olarak. Ondan bu ayak çağının bilgi 2. sütbe 100 yılı körsepet, onun kontağına kas bildiği diğer nehriye bulunmaktadır. Kas bildiği diğer doğruları, setihileri, onda 2. hüppe 100 yıl beyin evlilikler bakka Respublikamızda ulusluğu emeği setihiler, kas bildiği diğer doğru sananı killerimizden erenebet. Ondan bu 2. hüppe 100 yılı gelir sılı beyin evlilikler bilgi sübelhem paramın Jarıktan bu sılın bildirildiği görüldü. Решением комиссии Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия присвоен почетный знак за вклад в развитие народного художественного творчества Республики Саха-Якутия Макарову Николаю Исаевичу, министру Юрию Лукьянову. Серебряным знаком Республиканского дома народного творчества и социально-культурных технологий награждается Ефремова Александра Ивановна за вклад в развитие народного хозяйства Республики Саха-Якутия, директор Семенов. Культурных технологий награждается Шадрина Просковья Николаевна, участница народного ансамбля хамасистов «Кайских» Ангарского улуса. Почетный народного ансамбля хамасистов «Кайских» Ангарский улус. Таким же почетным грамотом награждается Светлана Федотовна Тапыева, участница народного ансамбля хамасистов «Эски». Такой же почетной грамотой награждается Лаврентьева Варвара Семеновна, участница народного ансамбля хамасистов «Эски». Нәһилеппит олоғар ытча жардыктыда төрөбит дойдуларын таптыларын тоғытынан болар. Кинилер қас бердесі дегилері нәһилек олоғар иннекеге әрелі өз кетер. Әғарты дыл барар төктүр нәһилеге муниципальный тербли бағылғын солби ачытығары Акулина Николаевна Кузьминова. Уластабыллах, дöktürбит нәһилеген алоқтақтыра, оннары елчыттыра. Эхигини барыдытын, келен ehер 2-нче сүрбе 3 сылынан ититигис тиңдик әғабдәләдәкбит болоқту. Оннатан келет сылда барыдыкилер бағады тибит, кытанық здоровьяны,
Өссө элбэх үрдүк ситигилери ванна улун жаллаак ологу. Администрация муниципального района Хамгаласский улус выражает благодарность Шагриной Евгении Семеновне за вклад в развитие молодежной политики в Хамгаласском улусе, а также за многолетний вклад в развитие народного ансамбля хамусистов «Кескин» и плодотворную работу по пропаганде хамусной музыки. Главный специалист по молодежной политике Васильев. Благодарственным письмом награждается Капустина Диана Григорьевна. Благодарственным письмом награждается Яковлева Снежана Дмитриевна. Благодарственным письмом награждается участница народного ансамбля хамусистов «Кескин» Данилова Елена Николаевна. Эригини эверделин игре колыстагырыгы Владимир Прокопьев. Мировой варкентелен ертагы Asli,
сылларын черчитинен ытылыбыт ара сербектерехендер бер сербектиге астылар. Бүтчүн сидихилеринен өртүлер. Сидихи суруктарыны туттарарга сырага ыңырабыт Александр Ильич Борисов атынан эркели культураны сайылдыгы кийин директорин Светлана Федотовна Тапыеваны. Почетной грамотой Управление культуры и духовного развития администрации муниципального района Хангаласский улус награждается Борисова Татьяна Семеновна за вклад в сохранение и развитие народной традиционной культуры Хангаласского улуса и плодотворную работу по популяризации хомусной музыки и в связи с 35-летним юбилеем народного ансамбля «Эскиль». Почетной грамотой Управления культуры Хангаласского улуса награждается Рухова Людмила Егоровна. Управление культуры и духовного развития Хангаласского улуса награждается Перловская Варвара Николаевна, отличник культуры Республики Саха-Якутия. Благодарственным письмом награждается Федоров Артем Николаевич, участник народного ансамбля хомусистов «Эскиль». Төхтүрүн элеген депутаттын советине председателин Елена Ильична Соломонованы. Районный совет депутатов Хангаласского улуса благодарственное письмо выражает искреннюю благодарность Анастасии Дмитриевне Перловской за поддержку и организацию благотворительной акции помощи в строительстве нового дома для многодетной семьи Ушницких. Сахалар самнубат саргылыт, сахалы ырылыт тойыппыт. Устылла құраты коласта алдығының айылыбыт. Аны айы ханы олыро, күн уғын жылы сәткете болар бұтын оңнымоғын, төрі түгестер бітін теліндерен келер көлөнеға қалырығын. Бүгінгі күнінен әғарда тыл барар, Саха Республикатын культуратын туйгынығар, доктор нәхлеген бұчотта құлықтағыр Материона Васильевна Ефремова.
Хамгаласского улуса награждается Афанасьева Клавдия Алексеевна за активную пропаганду здорового образа жизни в улусе и за долголетний добросовестный труд и активную общественную работу. Председатель улусного совета ветеранов Аргунов. Почетной грамотой награждается Кузьмин Владимир Николаевич, ветеран спорта, пропагандист здорового образа жизни. Почетной грамотой награждается Афанасьева Мария Ивановна за активное участие в общественной жизни села и улуса, член клуба бабушек Цоттек. Почетной грамотой награждается Борисова Татьяна Семеновна, пропагандист здорового образа жизни среди населения Улуса. Эсэти бөлегini gelenler samadığından ağırlıcın, onunla maragetiyor, yollar, sargılar kolu, bile sulanan, bilenden verin, bilenden yollanın. Bu yıl sahalka pensiyonerde tümsüylere, tümsübüte süberiye sığındılar. Onun örü tümsüyler kolun, kaya bağır tümsüyü, ulahan tümsüyler kolun, onunla yollar darobay bulun. Эйгинеğerdelir, народ таптырыгыта, дегереңнеğыды, республика арас культурный күрөктөрүн кыйлага Николай Макаров.
Döktür nelege bir ken tuttuğundan keskin komuz ansamblı bular. Manna kırçağıttan ederger tiye, Türk gölüne ederemen can komuz kırı jürüsken yarıldaran, Norul kulturatın dilinleriye, onu kıtta sayınlarıyla beylerin sülük alatların kurdular. Bu yıldı beriye sıllarından eğerde tılbarar, Keskil komuz Norul ansamblını salayatçıdılar, Saha Respublika'nın kulturatın tuygunular, Anastasiya Dmitrievna Perlovskaya. Keskin народ ансамблын 35 yılından bu 35 yıl tokarı komostun altıslı barcanlatın esötөгөн ağadanemin onunla bu ağadaleptin ağın itnerebet ömürler. Почетная грамота Министерства культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, Музей и Центр Хомуса народов мира награждает Захарову Дарью Васильевну, участницу народного ансамбля «Кескиль», хомусист-импровизатор, за многолетний вклад в развитие народного ансамбля хомусистов «Кескиль» и плодотворную творческую работу в связи с 35-летием народного ансамбля «Кескиль», президент Алексеев Хомус Ойбан, директор Бестинов Дмитрий. Почетная грамота вручается Захаровой Дарье Васильевне. Такая же почетная грамота вручается Сысоевой Марьяне Михайловне. Благодарственные письма Международного центра Хомуса вручается Кузьмину Владимиру Николаевичу, хомусисту народного ансамбля «Кескиль», стоявшего у истоков ансамбля. Награждается Боярская Надежда Алексеевна. И благодарственным письмом награждается Лыткина Татьяна Владимировна. Bastın oğurun taharı teriltede. Analat tuttarırlar, kalksın tığ istifatının kooperativi var. Salayacın tamarı basınla Osipova. Kalksın tığ istifatının kooperativini İstirahatlerini ıtыстığını evardela gibi yakayın. Narod kulturada saydarıgarı sitihilerin sıl bastın törüdügeheni targataçı analar tuttarırlar keskin komos narodnay ansamblga salayacı Anastasiya Dmitrievna Перовская. Spordular, sitihilerin bastın at bayatçı, analar tuttarırlar, Vasiliy Alexandrovich Ivanovka. Bu yıl Kızıllah at spordun görünlerin tümügüne bastın at sürdeci analat ingerirler Afanasiy Komunarovich Popovka.
kekkensiti ehigini addelir at sporcuları kekkesitihilerde at bayatçı nehilet aktiviha Viktor Lysakh.
ыңырабыт, беге ыңырлахы жықытын Владимир Прокопьевы. Владимир Прокопьев. Сынаға ыңырабыт, төқтөрін әлегенін тығытын қағайыстыбатын еспезелейін Атласова Галина Александровнаны. İki sıl tümügünen üydi ığınna bastın gördümülerinihin sıl bastın teriliyle kahayıstıbata anala tuttarırlar
Жеребцова Захарова Людмила Петровна. Федерациясының председателин, Алмаз Евгеньевич капитал генеральный директорын Борисов Игорь Анатольевич. Сыл кескиллер спортсмена. Анала туттарылар Кандаков Славага. Сыл бастың спортсмена. Анала туттарулар Юрий Владимирович Кузьмина. Тетим Васильев.
Республикатин Юрегалитин Туйкунун учуталлара Белеха Хайкатын Тёктүр Нехлегени Почотта Хлыктоун Клавдия Алексеевна Афанасьеваны. Нейлоққа көгіләхінінен, оскола инәғи бастың түмсі. Аналат еңерілдер, Алексей Дмитриевич Широких атынан төқтүр ортосколатын үрдікі қылаған түмсүйден салаятчытығар Анисимов Радислав Тарасовичка. Итидик истинник әғаддалибин. Беги республикавыт ағабағылыға Арсен Сергеевич Николаев келер сылға үлі сылын онтон дойдубут президента Владимир Владимирович Путин педагог онна ағаш вейт сылларынан билерделер. Onun келер сылға нәйлегім жона Нәйлеппет үнерін сайдарын тоғығар, бейгені күштәқ үле күйдер. Бейгі кәнчәрі чаттар бүтін, инні бітер ұқтан жылуқтақты көлелектақпен, иннекі сайдар технологияны бардың салғы бағылан, бұқа бары сонолығын, бейге келер сылға үлелеғін, үшігейдік, бұқа бары көпігер чеген дұрубияны, Tuz olakutu var, ütümen örünü, kötüğünü, jolu, sorgunu bağırabın. Maqtal olun. Нәхиле кылығыр, общественный көгіләхені дейін, сыл бастың общественнига, аналады туттарарга сынаға ыңырабыд, Россия опсы өріқтәхенені бачотта құләйтін, саға республикатын өреғалитін туйкунун, нәхилек бачоттақ олықтауын, саға республикатын спордун бетерәнін Соломонов Александр Степановы. Сыл бастың общественнига. Аналат туттарылар Матриона Васильевна Ефремоваға.